4 igrača koji se ne znaju od ranije moraju igrati zajedno kao tim ako žele osvojiti novac. Ali na tom putu postoji prepreka. Lovac. Vrijeme je za potjeru. Dobro večer i dobrodošli u Potjeru u kojoj 4 večerašnja natjecatelja sve što su do sada pročitali i naučili napokon mogu ostaviti iza sebe i vrijeme je da to primjene. Upoznajmo ih. Goran, 64 godine, građevinski inženjer iz Samobora. Dinko, 39 godina iz Osijeka, radim u neprofitnoj organizaciji kao voditelj projekata. Linda iz Rijeke, 47 godina, trgovac. Dražen iz Šibenika, 59 godina, socijalni pedagog u obiteljskom centru. Igraće pojedinačno, pa protiv lovca je na kraju završnu potjeru. Igru otvara kapetan. Gorane, koliko se nismo vidjeli? 8,5 mjeseci. Ili to zbog korone ili? Pa malo. Uglavnom. Ajmo još malo o vama. Građevinski inženjer koji radi u tvrtki pri željeznici na održavanju građevinske infrastrukture. Od sljedeće godine se nadam da ću imati puno više vremena za one slobodne aktivnosti. Došao je taj trenutak? Pa još neko vrijeme, ali približava se. Dobro. Znači onda ću moći se posvetiti enigmatici, sportu, kvizovima i obitelji. Plan dakle imate? Imam. Možemo onda krenuti? Može. Ovo je vaša minuta. Vrijeme, sad. Koji je bivši veznjak Galatasaraya, Reala i Intera rekorder po broju nastupa za Nizozemsku? Robben. Snyder. Koliko stupnjeva na kompasu razdvaja smjerove sjevera i juga? 180. Točno. Tko je izjavio svaki muškarac kojeg sam upoznala zaljubio bi se u Gildu, a budio se sa mnom? Dalje. Rita Hayworth. Koji se broj spominje u prvom stihu pjesme Za dobra stara vremena novih fosila? Dalje. 8. Koja otočna država ima oko 5 milijuna stanovnika i bar 5 puta više ovaca? Novi Zeland. Točno. Koja mjerna jedinica obujma u Britaniji iznosi 4,54 litra, u SAD-u 3,78 litara? Barel. Galon. Koji kemijski element u hrvatskom nazivlju jedini dolazi u ženskom rodu? Živa. Točno. 10.500. Nije dobro. Ne? Dobro. Ajmo prvo predstaviti lovce. Kao mali je umjesto stripova čitao enciklopedije. Vas će pročitati kao otvorenu knjigu. Prvi lovac je Dejan Kotiga. Ona nije pročitala jedino knjigu žalbe, a u knjigi utisaka o njoj pišu samo pohvale. Drugi lovac je Morana Zibar. Njegovo je znanje toliko obimno da ne bi stalo niti u jednu knjigu. Treći lovac je Krešimir Sučević-Međeral. I on večeras ne misli ništa čitati, već zapisati još samo jednu pobjedu. Četvrti lovac je Mladen Vukorepa. Ko su bili kobni? Pa, bila je Morana. Tako da ovaj puta, recimo, neka želja. Mladen. Mladen? Da. Dobro. Pa Gorane, dobro večer, dobrodošli. Hvala lijepa, dobro vas našao. Joško, dobro večer. Dejane, dobrodošli. Kako je vama Joško uopće kod nas? Nisam vas to još. Prekrasno, evo. Dobro? Pa evo, polako se aklimatiziram, meni to malo duže treba. Sad će lagano 1000 emisija, pa do 2000 ćete biti ko... Nekako ću se valjda progurati. Prošli put ste me nasankali na tu foru, evo sad malo mudrije prilazim svemu što kažete. Dobro, to je lijepo. Vrijeme nosi mudrost, tako da učimo se kroz život. Gorane, kako vi zadovoljni ovom nastupom? Ne baš. Da, to sam pretpostavljao. Mi smo tamo isto gledali, smijali se, šalim se. Ali pretpostavio sam da niste zadovoljni. Mislim da ćete sad tu možda malo bolje potegnuti i to ispraviti. Odnosno, pokajat se, kako kaže Pasolini, bična leđa i sa onom pekatore. Znači, ovo će biti Canosa. Canosa isto je varijanta. Bitno da se negdje ide, bitno da se nešto radi. Znate šta, ovako, 3.500 kuna za nižu ponudu, te 50.000 kuna za višu. Dinko. Kapetane, vidim da nisi zadovoljan, pa ako želiš
idi na višu, ali molim te, vrati nam se. Linda Također želim da se vratiš, ali preporučila bi višu. i Dražen. Kapetane, bod je najvažniji, ali uzmi ono što najviše želiš. Hvala lijepo. Viša. Ja sam mislio Saslušao jesam, hvala. da će reći vi, kao Dejan. Da. Za 50.000 kuna, krenimo s potjerom. Gorane, sretno. Hvala lijepo. Evo stižu pitanja. Kad visite o tankoj, blizu ste mogućnosti da propadnete. A kad je crvena, predstavlja glavnu misao. Riječ je o čemu? A. O niti, B. O struni, C. O vrpci. Evo, otvaramo dobro. To je točno, o niti i Dejan, naravno, pretpostavljam točan. Tanka crvena nit. Poznat film Terensa Malika ili koga već. Ajmo dalje. Svi navedeni dobitnici su Oscara. Tko ga je osvojio u filmu Lovac na jelene? A. Christopher Walken. B. Meryl Streep. C. Robert De Niro. Pripazite na vrijeme. Dobro je. I dobro je. I dobro je što ste stigli i dobro je što ste baš odabrali Christophera Walkena, jer je točan i Dejan točan. I to za sporedno. Da. Ajmo dalje. U kojem je gradu 24. osnovana Međunarodna šahovska federacija FIDE? A. U Londonu, B. U Parizu, C. U Rimu. Možda. Preko godine? Pa ne nego preko akronima čak. Možda bi to bilo Federation Ešeh kao šah, pa ne bi onda Evo ga. bilo, Točni obojica. ne bi bio francuski da je u Rimu. Možda. Šah se uglavnom održavali i turniri i prvenstva u kafejima i tako dalje. jel? Da, Pa je to onda kod vas. Da. Evo, svako ima svoj način kako doći do točnog odgovora. 3 do završne. Koji su brodovi od 17. do sredine 19. stoljeća predstavljali najveće i najjače naoružane ratne jedrenjake u floti? A. Brigantini, B. Fregate, C. Linijski brodovi. Brigantini. Ne. Linijski brodovi. Da. I Dejan, fregate. Ja ću vam biti iskren, ja sam samo za fregate čuo, možda na svoju sramotu, ali ne znam. Tako da sam lijepo to istisnuo. Ništa, ovo pitanje ćemo u koš. Da, zajedno, Nema štete. Kada se zajedno s ništa nije autorom. dogodilo. Kao da se ništa nije dogodilo. Linijski brodovi. Evo, novog. U kojoj se latinskoj poslovici ne spominje ni jedna jestvina? A. Melin ore felin corde. B. Panem ed circenses. C. Post nubila febus. Post nubila febus je točno. I Dejan točan. Prilično sam iznenađen, moram priznat da za prvu nisam nikad čuo, niti je mogu prevesti. Mel i ore, ora bi trebao biti rad, mel možda jabuka, mela, ali lupam. Ali post nubila febus bi trebalo biti poslije oblaka Apolon, jer je Apolon personifikacija, odnosno Feb personifikacija Apolona, odnosno u današnjoj varijanti poslije kiše dolazi sunce. Pa tu nema jestvine, pa zato. 2 Dejan od vas, vi 2 do završne. U kojoj su u američkoj saveznoj državi skijališta Vail i Beaver Creek? A. U Kaliforniji, B. U Koloradu, C. U Nevadi. Kolorado. Nekako je logično to sve postavljeno. Tako da je točno, obojica. I nadam se da preko ovog pitanja s 50.000 idete u završno. Ja se još više. U kojem rodu vojske služi John Yossarian, glavni lik Hellerova romana Kvaka 22? A. U mornarici, B. U pješaštvu, C. U zrakoplovstvu. Vrijeme. Znate što ću vam ja reći? Odletjet ćete u završnu. Iz vaših usta.
Pa dobro, već kad ste krenuli, slobodno vi. Samo sam htio pohvaliti da ste se iskupili za prvu rundu i neka tako nastavite u završnu. Zahvaljujem. Eto, hvala vam Gorane. Dinko, lakše se diše. Izvolite. Dinko, evo, kapetan je to napravio na uvjetno nazvano teži način, preko ploče i preko višeg iznosa. Vi to probajte u minuti riješiti da se malo rasteretite. Ali prije nego što do toga dođe, malo još o vama. Znači, Dinko iz Osijeka, 39 godina, radim već duže vrijeme u jednoj neprofitnoj organizaciji kao voditelj projekata iz EU fondova. U slobodno vrijeme, šetnja po prirodi, biciklizam, glazba, filmovi. A toga kod vas ima? Ima. Možete Da. čak i birati. Šumski dio, Šumski, vodeni dio. riječni, šta god. Eto. Da, da. Ovo je vaša minuta, ako ste spremni možemo krenuti. Može. Vrijeme, sad. Koji je vragec u Smogovcima doslovno uhvaćen s prstima u pekmezu? Dalje. Buco. Koja je najveća i najopasnija južnoamerička divlja mačka? Jaguar. Točno. Kojem je kontinentu otok Cipar fizički najbliži? Aziji. Točno. Stariji nazivi koje šahovske figure su teklić i glasnik? Pijun. Lovac. Koja je troslovna kratica plastike dobivene polimerizacijom vinil klorida? PVC. Točno. U kojem su stoljeću umrli Timur Lenk, Skenderberg i Vlad Tepeš? 16. 15. Iz kojeg su jezika u hrvatski došle riječi rajf, šnala i španga? Njemačkog. Točno. U kojoj se pjesmi Prljavo kazališta spominju Bagrem, Dukati, Dunje žute i Slavonija? Uzalud vam trud svirati. Točno. U kojem su Vernovu romanu glavni junaci profesor mineralogije Otto Lindebrok i njegov nečak Aksel? Malo je bilo predugo pitanje za ponuditi točan odgovor, ali Put bilo u bi središte put zemlje. u središte zemlje bi bilo i bilo bi točno. 17.500 imate. Ne znam koji ste si limit postavili. Pa tu smo negdje, vidjet ćemo. Dobro, 50.000 imate. Da. Tako da mirne glave. Izvolite. Dinko, pa vi da dodate još Tiga, tako bi vas zvali ko mene u Engleskoj. Dinko Tiga. Dinko Tiga. Pa dobro, na braču sam Dinkota, tako da skoro. Kako, Dinkota. Dinkota. Pa A, dobro, to je. to je... A stranci Englezi? Dinko. Dinko, yeah. Dinko. I was going, Dinko. To već vuče na lagani kriminal, onako. Pa. Dinko. Da. Are we going to rob that bank, Dinko? Of course. Dobro. Znate što, nećemo mi puno tu o tome. Vidimo da je to sklisko je to. Još je Dinko rekao, of course. Da, of course. Hoćemo ovdje? Naravno To ćemo poslije. Da jedno, čuj jedno. Dobro, ajmo onda mi lijepo na igricu. 5.000 kuna za nižu ponudu, te 70.000 kuna za višu. Gorane, Dinko, minuta je bila solidna. Nemoj uzeti nižu, ali je bitno da se vratiš, a ti odluči koju ćeš od preostalih. Linda, Pa nižu nećemo uopće razmišljati. Srednja ti je ok, ali viša. Preporučujem višu. Dražene, Ja opet sa bodom koji je najvažniji. Mislim da je kapetan osigurao jedan odličan start, tako da preporučam srednju. hvala. Razumno. Razumno. Pa, ići ćemo na srednju. Dobro. Za 17.500 kuna nastavimo s Potirom. Dinkota, sretno. Hvala. Kojim se nazivom pri kadriranju često služe govornici filmskog jezika? A. Blizi, B. Siri, C. Uzi. Radi se o planu i A je točan odgovor, blizi, iz nekog čudnog razloga. Da, nikad mi, pozdravljam profesoru Nikica Gilića, ako gleda slučajno. Nikad mi nije sjela ta riječ, uvijek mi je totalno neprirodno zvučala. To vam je tu prije Krupnjaka, kad je negdje, ja mislim, od recimo, sredine trupa na gore. Kamera je jako blizu, pa i plan logično blizi. Ali, da, A ne bliži. a ne bliži, da. Sad znamo. Ajmo dalje.
Koje su se godine amaterskim tenisačima pridružili i profesionalci, čime je počela takozvana Open era? A. 1968. B. 1973. C. 1978. Sada. Hmm. 73. Ne. 68. da i Dejan je to nekako iščupao. A i ja sam se dvumio između 78. je puno prekasno, sad 68. 73. mala dvojba, ali kao da još 60-ih da nisu uspjeli kročiti u novo desetljeće, kao da je 68. A možda je 73. ili tako nešto ustanovljena ATP ljestvica ili tako nešto. Znam da i početkom 70-ih nešto opet novo se pojavilo u kvantificiranju kvalitete. Da. E sad, pravo na pogrešku više nemate, osim ako to ne napravi Dejan. Evo pitanja. Izdvojite talijanski poluotok među otocima. A. Capri, B. Gargano, C. Stromboli. Pod B je točno i Dejan točan. Također, moram priznat, nisam čuo za taj otok, na moju sramotu možda. Ali za ova dva. Ali za Capri i Stromboli znam da su. Gargano, baš me sad zanima gdje je. Joško, vi znate Gargano? Ne, ali ja sam očekivao da vi ne da ste bili, nego jednom nogom, barem da ste kročili. Da, Gargano. Vi meni i vašim putovanjima otkrivate svijet, tako da. Ajmo dalje. Klavijaturist koje je grupe bio Ron Pigpen McKernan, jedan od članova takvog zvanog kluba 27. A. Grateful Dead, B. Pearl Jam, C. The Doors. Da. Grateful Dead je točno. Mislim da Pearl Jam, sad ćemo vidjeti što je Dejan, da, mislim da Pearl Jam ni nije imao klavijaturistu. Pearl Jam originalno nema, ali na koncertima imaju jednog Havajca. Zato mi je nekako mi je bilo cijelo vrijeme sam se fokusirao na Pearl Jam kako da ga eliminiram. Da, mislim, znam klavirist iz Dorsa je Ray Manzarek. On možda je, jedan mislim, još uvijek najpoznatiji. živ, da. Ok, svima nam je sve jasno. 3 do završne. Tko je početkom 18. stoljeća u eseju o kritici napisao da je ljudski griješiti, a božanski praštati? A. Aleksandar Pope, B. David Hume, C. Thomas Hobbes. Jako zanimljivo. Esej o kritici. Početak 18. stoljeća. Ne znam. Esej o kritici. Početak 18. Hobbes? Ne. Pope da. I Dejan netočan. Na sreću. Ajmo dalje. Koje su se japanske toplice uvukle među japanska jela? A. Bento, B. Onsen, C. Ramen. Morali ste, 50-50 je bilo, je li tako? Pa da. E pa nije Bento, nego Onsen. I ako je Dejan točan, a mogao bi biti, onda je ovo kraj. Čuj, moglo bi biti, kupo se u Onsenu nekoliko puta u Japanu. Onsen je jedan od najboljih izuma u povijesti civilizacije. Topla kupkica, lijepo, gdje samo malo se odete upustiti. Nije sauna, nije ono termalni bazen, nego samo lijepo malo se ugrijati. A morat ćemo probati. Mislio sam zbog ponude jela, da. A i to isto, ramen je jedno od isto vrhunac civilizacije. S druge strane, juhica s nudelsima, govedinom, jajetom, algama i tako dalje. Bento, ako se ne varam, to je bila bento box, ono kad je nešto skupljeno za ponijet više manje, suši razni i tako dalje, tako da to nije jedan od vrhunaca civilizacije. Ali dobro, Dinko, žao mi je, mislim da ćete se vratiti tu pa da će malo ići bolje. Pa da. Neki drugi puta. Neki drugi put. Hvala, živjeli. Hvala. Sretno. I debitantica Linda.
Linda, ako sam ja dobro zapamtio, ono malo vremena što smo mogli razgovarati prije emisije, vama je ovo obiteljski kviz. Pa normalno, mi smo svi veliki kvizaši doma. Muž je već Muž je osvojio, odradio svoje. došao, vidio, uzeo. Koliko? 30. Dobro, i što je rekao? Pa, da se ne vraćam bez novaca. Dobro, sad malo vama. Pa evo što sam rekla, Linda iz Rijeke, ponosna majka 2 djece, ponosna tetka, to moram naglasiti. Od hobija najviše volim čitati knjige, križaljke, sudoku, to obožavam. I pozdravila, najvažnije, mami, danas rođendan koji čestitam. I pozdravila Kako se mama zove? Mama Sonja. Mama Sonja? Mama Sonja. Mama Sonja, sretan rođendan. Hvala. Pjevat ćemo na kraju emisije. Da. I Ako ćemo imati razloga. pozdravila bi obitelj, prijatelje, kolegice s posla i to je to. Može. Ovo je vaša minuta. Vrijeme. Sad, kako se zove naš jedini arboretum na Jadranu, nedaleko od Dubrovnika? Dalje. Trsteno. Koja je riječka pop grupa 1982. imala hit Ti si moj hit? 777. Točno. Koje je more u knjizi Izlaska djelomice presušilo za prijelaz Izraelaca predvođenih Mojsijem? Egejsko. Crveno. Koja je čarobna dadilja zamijenila Katie Nenu u Disneyevu dugometražnom filmu? Mary Poppins. Točno. Koji predmet u izrazima izbijamo istim predmetom? A njime... Klin. Točno. Koji je lik iz hrvatske književnosti Orijaš, jak kao bik, kuštrave glave? Div. Veli Ože. Koja je riječka četvrt u anagramu glavne londonske rijeke? Zamet. Točno. Koje je boje bila Maova knjižica kojom je Gaddafi bio inspiriran za zelenu knjigu? Crvene. Točno. U kojem je stoljeću građena naša Luizinska cesta duga 141 km? 16. 19. Nekoliko pitanja koja su baš bila po vašoj mjeri. A ne to, nego znam, ali dok ja to... I u kvartu skoro. U kvartu. Dobro, ja sam Zamet znala, pa mi neće zamjeriti moji Riječani. Odlično. 17.500 kuna ste osvojili. Sad to morate potvrditi na ploči. Izvolite. Prvo za mamu Sonju, od bika, hvala. jedno srčako. Da bude ono. Šta ste rekli od bika? O da, Sonja i bik. A to? To kao, Sonja, bik. Pa da, može. Može, bit će mama zadovoljna. Mi se razumijemo. A drugo bi rekao, to kad neko dođe na kviz pa kaže rješavam križaljke, čitam knjige, to mi lovci odmah nije dobro. Miči to iz ekipe, to ne bude dobro za nas. Tako da to je uvijek dobar potencijal za igru, što u ostalom dokazuje i taj pedigre obiteljski kojeg je Joško naveo. Pa ajmo vidjeti, ako sam uzbuđen, pogotovo što je Rijeka, pa to blizu Istre, to je onako, to je skoro pa se volimo. Ne, šalim se, nego kao... Mi volimo vas. Da, ma naravno. Mi isto volimo sve Hrvate, pa tako i Riječane, nama to iz Istre. To je sve jako drago. Ovako, ajmo mi na igru. 5.000 kuna niža, ponovit ćemo. 70.000 kuna više. Gorane. Nastup je bio solidan u minuti. Najbitnije je da se vratiš, a izbor između srednje i više prepuštam tebi. Hvala. Dražen. Ja se nadam da si zadovoljna nastupom. Opet kažem da izabereš ono što zaista želiš, što misliš da će dati sigurnost. A znanje sigurno imaš. Hvala. Pa mislim, nema dvojbe, ja moram ići na višu jer se ne smijem vratiti doma. Muž je uzeo višu, tako da... Kod koga je bio muž? Baš je cijela uputa bila. Molim? Kod kojeg lovca je bio? Kod vas? Kod vas. A da? I pobjedio. Tradicija se mora nastaviti. A dobro, okej. Nekako smo ovo mislili čuvati kao adut u rukavu, ali ne ide. Za 70.000 kuna nastavljamo s Potjerom. Linda, sretno. Hvala. U edukativnoj slikovnici Ljubice Vranić i Salika Izaka. Najveći neprijatelj dječjih zubića su A. Friti frut. B. Gric i grec. C. Pip i pop. Gric i grec. Kao ponosna majka 2 djece, ali tako? Odrasle, da. Odrasle, ali Ali i oni su znamo. nekad imali grica i greca. Da, čulo se to i kroz moje djetinjstvo uvijek nešto gric, grec. Pusti to čokoladu! Gric, grec će... Dobro, okej, ajde. Ajmo dalje. Koji su otok za mletačko-turskih ratova u 15. i 16. stoljeću naselili prebjezi s kopna, poglavito s područja Ravnih Kotara? A. Iž, B. Šipan, C. Žirje.
Šipan? Ne. Iž? Da. Ja sam se dvojila između ta dva. Između da, dva. Evo, Dejan je... A Šipan bi ipak malo dalje bio. A ja mislim da čak bliži je možda Žirije tu kao alternativa. Na Žiriju sam bio i Kaprijama to pripada Šibenskom arhipelagu. I Dražen i ja smo bili. Ako se ne varam, Iž pripada Zadarskom. Treba biti Ravni Kotari, pa nekako tu sve. Sad ovo je onaj trenutak kad se već odabere viša. Trenutak istine. Da. Ajmo probati neki niz uloviti. Glasovita pripovijest o magarcu koji umire od gladi jer se ne može odlučiti između dvaju snopova sjena pripisuje se jednom A. Englezu, B. Francuzu, C. Njemcu. Francuzu je točno. I Dejan točno. Mislim da se radi o filozofu, možda čak i svećeniku koji se prezivao Buridan. Možda se čak zvao Žan, ali po njemu se Buridanov magarac danas tako zove. On hoću to i na kraju taj magarac je kao umre od gladi, pa eto tako. To se nama ne može dogoditi. Prvo jedan, pa drugi. Meni za 6 života se to... Ajmo dalje. Koga je Antonio Canova prikazao kao Marsa mirotvorca, a Max Ernst kao nadrealnu figuru na neimenovanu otoku? A. De Gaulle'a, B. Napoleona, C. Robespierra. Pa nimalo lak zadatak sad baš za kraj. Jer je svako pitanje kraj. Ne Robespierra, Napoleona, iako je Dejan točan, a je... Pa ništa. Da, De Gaulle nikako ne može doći obzirom je puno poslije Antonija Canove. Robespierre, Napoleon je relativno opravdana dvojba iz vašeg aspekta, samo što je Antonio Canova bio donekle poznat kao maltene dvorski kipar Napoleona, jako puno je obrađivao Napoleona u raznim oblicima. Za taj konkretni ne znam, ali nekako uvijek Canova jednako Napoleon. Jako mi je žao da se moja glupa šala krivo ne shvati s početka. Ja naravno volim sve filmane jako i uvijek Ma samo sad je sjećam kasno, dobro. puste Ma mi ne, sad samo to. pustite neka kaže, molim vas. da ne još se poslije pritom Ma svetite poslije me neko njenom suprugu zvaće me neko, pa- preko njeba. To mi je nedopustivo. Nema veze, doći ću ja ovdje. Samo Dođite se vi vratite po i svoju pozovite osvetu, supruga. nemojte dugo čekati, nisu baš nužno sve osvete hladno servirane, tako da hvala Ništa. i vidimo se. Živjeli. Hvala, sretno. Rekao bih, Dražene Zemo. Dražene, izvolite. Dražene, vi svoj krug polako zatvarate, jer na početku bijaše Dejan. Točno. Odlično. I nastavlja sa Dejanom. Ja sam zatvorio u stvari svoj prvi krug. Sad otvaram novi sa Dejanom. I što još o vama možemo saznati? Pa rekao sam i prije Dražen, savjetovatelj u obiteljskom centru. Volim potjeru zato što me tako. Volim igre koje djelomično kultiviraju mudrost i suosjećanje. Tako da... Lijepo ste to nekako rekli. Da, nekako. Razmišljao sam baš o tome, to je zanimljivo. I jako bi volio pozdraviti svoje kolegice Ines i Taju koje me jako podržavaju i rade sa mnom. Odlično. Ovo je vaša minuta, ali to već znate. Hvala. Ništa Da. se tu nije promijenilo. Sve. Evo pitanja, vrijeme sad. Kako s francuskoga prevodimo coup d'etat, nasilan prevrat na čelu države? Atentat. Državni udar. Pod kojim su kutom položene noge gimnastičara koji je izveo špagu? 180. Točno. Koja će država prema predviđanjima 2024. postati najmnogoljudnija na svijetu? Indija. Točno. Vukove ubrajamo u koju porodicu iz reda zvijeri? Pasa. Točno. Koji je rock pjevač debitirao u filmu Voli me nježno? Dalje. Elvis. Koji je gradonačelnik Pariza 1995. postao predsjednik Francuske? Mitterrand. Chirac. Koji je Man, autor romana Čarobna gora iz 1924. Thomas. Točno. Tko pjeva pjesmu Oprosti mi što te volim, u kojoj preko polja idu dvije muzike? Dalje. Željko Bebek. Koja je zaljubljena kartažanska kraljica oduzela sebi život i proklela Eneju? Dalje. Didona. Koji je latinizam za polugodište u višim i visokoškolskim ustanovama? Semestar. 14.000. Pamtite Šta li je tu sve je? svoje nastupe? Pamtim. I ubrajate među kakve ovu minutu? Predzadnji. Predzadnji. Dobro, izvolite.
Oprosti mi što te volim, za još jedan zagrljajte, molim. Kako ne znate, Bebek? Drugu glazbu ne znam. Dobro, onda ništa. A Elvis Elvis... u prevodu malo je Love me zbunjujuće. Ovo mi je tender. Da, Kad se volim me tako nježno, postavi. da, Love me tender, treba to prevesti. Sve greška, da. Znate šta, donijeli ste, ako se ne varam, 14. tako je. To ćemo podijeliti s jednim brojem, pa ćemo za nižu ponudu ponuditi 3.500, da bi onda to pomnožili s tim istim brojem, te ponudili 56.000 za višu. Gorane? Pa, moj imaš savjet da preživiš, a s kojom srednjom ili višom nije toliko bitno, nego bitno da me ne ostaviš samoga u završnoj To je trenutno sad. Dobro. Gorane, Ali to ste već dva potrudit ću put se. rekli i nijednom nije upalilo, tako da mijenjajte taktiku. Izabrat ću On višu. bira. Višu. Da. Gorane, Možda to S upali. nadom da će preživjeti. uvijek tako. Za 56.000 kuna nastavimo s Potirom. Dražene, sretno. Hvala. Nikako da se sretnemo u Šibeniku. Hoćemo jedno. Dobro. Tko svira kad Selma Hayek izvodi zmijski ples? A. Hall and Oates, B. Simon and Garfunkel, C. Tito and Tarantula. Dobro. Krenuli smo točno. Dejane, kako to propustiti? A Tito, klasik ovih prostora sa Tarantulom u svoje vrijeme. Mladost, ludost, šta da vam kažem. Ste reći da je Jovan Tarantula. Ajmo dalje. Čiji su podaci o broju žrtava na području Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu danas uglavnom prihvaćeni u svijetu kao relevantni? A. Jakova Gele, B. Stjepana Šterca, C. Vladimira Žedjevića. Pa ide to. Nekako. Kad znam, onda ide. Pa dobro, Kad to ne je znam, bitno. onda. Da dođu ova Onda koja stane. znate. Otprilike, da. Kad znaš, onda je lako. Svako Onda pitanje je šta? lako kad znaš. To Mladen uvijek s nekim... Na kvizovima onda Mladen Vukorepa ima pun riznica tih hrvatskih. Kao sve je lako kad znaš, Dejane. Da. Dobro, gospod Mladen, jako ste lijepo to rekli. A vidim i uviđavi ste kad Da, međusobno uviđavi. komunicirate lijepo. 4 do završne. Tko je autor pjesničke zbirke Erotika, osuđivane zbog dekadentnosti? A. Franci Prešern, B. Ivan Cankar, C. Matija Čop. Jako zanimljivo. Pjesnička zbirka erotika osuđivana zbog dekadentnosti. Prešern? Da, došlo je do ovih koje ne znamo. Cankar i dobro je. Evo, Prešern je erotičniji. Zato sam ga stisnuo. Pa da, zato ste ga stisnuli. A Cankar je ono, mislim, Da, istina, ne. Ko Pa on se neki puno istočni bavio Njemac. tim ljubavlju, pa Julija Primicova, pa ja te volim, Da. pa da li bi mi možda, pa onda rekao, ajde, možda je to to. ili ono, joj, France. France, dragi France. Sviđa mi se kako razmišljate, Dražane. Pa da. sviđalo vam se i njegovo otvaranje kod predstavljanja. Da. Što Potira sve čini u njegovom životu. Ajmo dalje. Čuo sam vas kako se smijete tamo iza. Do koje su se godine približno tiskale inkunabule? A. Do 1500. B. Do 1600. C. Do 1700. Da. Prvotisak do 1700. Zvuči poprilično dugo, s obzirom na početak. 1500 je točno. I Bio sam u Mainzu u Gutenbergovom muzeju, te sam dosta toga pročitao o inkunabulama tamo, ali i dalje sam se sad umio, ili 1500 ili 1600. 1700 je puno prekasno, ali ovo znam da je ono vrlo brzo to Evo, nisam znao istisnuto. Da. mislim da je 1400. Rukovodio sam se ako ne znaš stisni C. Mislim da je 1455. tako nešto. je. Stroj, pa onda vrlo brzo to. 1455. Da. 4 do završenja. Sve jasno.
Kako još nazivamo gladiolu? Raznobojnu ukrasnu biljku iz porodice perunika. A. Bodežić, B. Katančica, C. Sabljičica. Znači, u gladioli se sve to krije. Dobro. Sabljičica je točno. I Dejan točan. Da, gladiola ima isti korijen riječi kao i gladijator. Dolazi od gladius, što je znači mač na latinskom, tako da je mač sablja u tom smislu. Mislim da mi je tata rekao jednom da su oni to u Flegima, u selu gdje odrastu, zvali špada, ako se ne varam. Što je jako zanimljivo jer špada u kartama od Briškule isto izgleda kao mač, pa je to sve povezano. I to dokazano mu utvrdnju da se to sve može spojiti. U stvari Botanika. mi smo u Trešetama i Briškuli A eto ovako još jedan. podijeljeni. Hajmo mi čak, šta A radimo znamo ovdje? i Belu. Gasi kamere i idemo. A pref? To je već problem. Evo novog pitanja. Po kojem je imenu poznatiji animirani pas Mambli, prepoznatljiv po karakterističnom smijehu? A. Draguljče, B. Srculence, C. Sunašce. Se sjećam. Još da je u pitanju stajalo inspektor, onda bi bilo puno lakše. Draguljče je točno. A Dejan? Isto točan. Ovo sam baš Stvarno? onako pogodio. Nikad čuo, ne znam o čemu je. Je to novo, staro? Novo, čujte. Aktualno? Novo, staro. Pa Ne znam. ja znam. Pa ne znam, ali kad o nečemu ne znate, onda meni je to... Ne, ali- može biti 2020, može Dejan biti... je mlad. 1912. Vi ste jako mladi. Iz kojeg doba je to? To je Kamenog. doba, kad sam ja još gledao nekad, malo crtić. Iz doba kada smo se ustajali i mijenjali program na televizoru. Da, Dobro. Mi mlađi. Mambul. Odrasli su sjedili. kad smo mi bili daljinski. Ajmo dalje. Koji je frontman grupe Ultravox s Bobom Geldofom pokrenuo humanitarni Live Aid? A. Brian Eno, B. Mick Hucknall, C. Midge Ure. Na koga ste krenuli? Na Ina. Zbog njihove suradnje, No, ne. ovo je baš da vas Da. potegne na Brian Ina. Znaj, to je to. A evo. Da, To je rekao to. bih da je to nešto što se ili zna ili ne zna, nema tu nekog Tako je. trika kako doći do točnog odgovora. Žao mi je. Pogotovo što ste sad pričali o nekim prošlim vremenima gdje ste kao pratili pop kulturu i Ne da crtiće pratili, i ja sam glazbu. gledao i- uživo, ja sam iz Zagreba išao vlakom u Šibenik da bi gledali cijeli dan Live Aid, da bi stigli i London, San Francisco i sve ostalo. A vi se danas Izgleda sam za Boga objavite gledao, sami ovo drugog, sebe. stvarno, možda sam čuo, ali sam... Da. Ne znam koji je trud bio za ovo o čemu priča Dražen. Da, Da, znam. Vi danas samo znate šta ću link vam reći? stisnete. Bitnije je da ste vi to gledali nego da ste zapamtili kako se zove. jer Pustimo mi kviz. mi smo putovali kako je Phil Collins putao iz Londona u San Francisco. U Filadelfiju, Da bi ga, mislim, ne? Filadelfiju, da bi ga stigli. Eto, Dobro, jako drugi ste mi put. simpatični, pozdravite sve na poslu i vratite nas se ovdje što prije da zajedno opet malo Hvala. To ste mu pročakulamo. rekli i prvi put kad vas je vidio. Ma dobro, samo kažem opet. Prvi put mi rekao sam mu simpatičan. Dražene, hvala, vidim vas. Živjeli. Gorane, sorry, ne možem. I meni. Držim cijelim sreću. Goran je i sam sebi poželio sreću, lijepo, ali igrat će za ono što je osvojio, za 50.000 kuna u završnoj potjeri. Gorane, do ovdje nikad nismo došli. Do ovdje još ne. Ploča je bila presudna. Ali baš da ste si očekivali da ćete biti sami u završnoj, ne bi rekao. Nisam si želio. Je li tako? Ovo su vaše 2 minute. Ne morate se prijavljivati. Dajete vi sami odgovore. Koncentracija jer 2 minute su jako duge. Možemo? Možemo. Vrijeme. Sad. Tko nakon završene osnovne škole 1907. počinje učiti bravarski zanat u Sisku? Tito. Točno. Koji je planet Mali princ lutajući svemirom posjetio kao 7. u nizu? Zemlju. Točno. Luis Suarez ubilježio je 110 prvenstvenih nastupa za Ajax i isto toliko za koji engleski klub? Liverpool. Točno. Koja država članica Europske unije ima stilizirani alpski vrh na zastavi? Slovenija. Točno. Koji naziv dijele sita novac i riječ nastala sa stavljanjem 2 drugih prepoznatljivih riječi? Dalje. Kovanica. Uzvikom dovršite filmski citat. Laki je malo nervozan, Pantelija je umro. Dalje. Ajde.
Prosinečki je veliki žuti, a Maradona mali koji? Zeleni. Točno. U kojem je gradu preminuo René Descartes radeći na dvoru kraljice Kristine? Švedska. Štokholm. Štokholm. Kako Slovenci jednom riječju zovu bankomate? Dalje. Bankomati. Koja je vojno-politička organizacija proizašla iz ugovora o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći? NATO. Varšavski pakt. Koju biljnu zajednicu visokih trava u Južnoj Americi nazivamo ljanosima i kamposima? Stepu. Savanu. Koji je grad uz London i Rim na najviše Kanaletijevih veduta? Venecija. Točno. Bosna šaptom pade 1463. A Carigrad koliko godina prije? 100. 10. Koraljno more, rubno je more kojeg oceana? Indijskog. Tihog. S kojom se životinjom uspoređuje osoba koja skuplja i potrebno i nepotrebno? Dalje. Hrčak. Koji se američki tenor talijanskog podrijetla proslavio filmom Veliki Caruso iz 51. Lanca. Točno. Duge su ove 2 minute, zar ne? Duge. Preduge. Za samog. 8 koraka prednosti. Ništa? Dobro. Dejan. Moj Gorane, sad vi vidite kako je nama ovdje gore. Malo, donekle. Sad još da mislite da ste svaki dan tu i da vam na svaki dan u ulici neko kaže kako nisi znao 2016. ko je zabio gol u drugom polu. I tako. To vam je tako jedan lijepi život. Ulicama. I tako ulicama. Od ugla do ugla. Da. Pitanje po pitanje. Pitanje po pitanje. Dođem kući, odmorim se. Prođe dan, odmorim se. I tako dalje. Da. Od ugla do ugla, da, baš tako. Dobro, bilo je tu nekih stvari koje očigledno su vam izmakle, iako ste ih imali kao Štokholm, Švedska. Vrijeme. Da, i vrijeme, da. Poslije se sjetiš bitka u Koraljnom moru da je Tihi ocean, rubno more, a ne... Ali šteta, recimo, ona Švedska i Štokholm, to je baš lapsus, tako da... Kažem, mislim da ste igrač za više od 8, ali... Ok, ajmo vidjeti, pa što bude? Nije sve gotovo. Da. Nada, to vam niko ne može uzeti, tako da... Ko zna kakav je set Dejanov. Već je zakopana. Dobro. Ovo su njegove 2 minute. Dejane, vi kad ste spremni. Može. Vrijeme sad. Ovratnici koje se boje tradicionalno povezuju uz radničku klasu. Plave. Točno. U kojoj je španjolskoj autonomnoj zajednici planina Montserrat poznato hodočasničko odredište? Katalonije. Točno. Koji je pionir automobilske proizvodnje materijalno stimulirao radnike radi što masovnije prodaje vozila? Ford. Točno. U kojem Bertoluccijevu filmu mlada Francuskinja ubije sredovječnog Amerikanca? Posljednji tango u Parizu. Točno. Koji je nadbiskup bio na čelu Povjerenstva za istinu i pomirenje nakon razdoblja apartheida? Tutu. Točno. Sudac Len Sitou je 95. vodio suđenje kojoj nekadašnjoj sportskoj zvijezdi? Simpson. Točno. Koje je jezero često spominjano u kriptozoologiji? Ima najveći obujam vode među... Točno. Kanađanin Frederick Banting, jedan je od otkrivača koje... Točno. Čestitke. Hvala. Eto, danas je malo više išlo na moju stranu nego na vašu, ali ne dajte se puno smest, nego lijepo dođite nam vi opet, pa ćemo se malo pospominjati. A doći ćemo. Pa bomo vidjeli. Mislite da ćete se sresti još jednom? Pa ko zna, Potera će ići u sljedećih 20 godina. Toliko priželjkujete Goranu dolazaka. Ako bom imao sreće kod Dražen, budem ja zaroštiljal sve lovce. Ali ako se dogodi ono što ste najavljivali na samom početku, moglo bi sljedeći puta vaše pojavljivanje u Potjeri značiti da imate i dalje jako malo slobodnog vremena jer ste se posvetili svim hobijima kojima možete se posvetiti. Tu sreću ne budem imao sigurno. Dobro, Gorane, hvala vam. Hvala vam. Došli smo do kraja još jedne Potjere, ostanite uz Dnevnik Hrvatske radiotelevizije i sretno.